Yavala bamba-ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje kuseni mhla ka-20 June 2023 bamba sengiyavala. Ufuna ukuthi namhlanje kuseni ungakhulumi kakhulu ngalokho yikho manje kodwa khuluma ngalokho ofuna ukuba ikhona kusasa. Ungalenzi iphutha lokukhuluma kakhulu ngalokho yikho namhlanje kodwa khuluma kakhulu ngalokho ofuna uyibona uyikho kusasa, ngoba ngenzeka ukuthi lokho uyibona uyikhona namhlanje akusikho lokho okufunayo. Kungenzeka ukuthi lokho kubona kwenzeka empilweni yakho akusikhona lokho ufuna ukubona kwenzeka. Ngakho ke mawukhuluma ngalokho okubonayo kungenzeka ukuthi lokho ufuna ukubona gcine ngafikanga ngoba unichitha isikhathi sakhe esiningi ukhuluma ngalokho okubonayo. Kodwa ngifusa ukukhulume ngalokho ofuna ukuba ikhona kusasa nalokho ofuna ukubona kwenzeka empilweni yakho kusasa. Abantu abaningi into eyenza ukuthi bengakutholi lokho abakufunayo ingoma bakhulumi kakhulu ngalokho abakufunayo nalokho futhi abafuna ukuyibona beyikhona kusasa, kodwa bakhuluma kakhulu ngalokho abakubonayo nakuyilokho abangakuthanda abakubona kwenzeka empilweni yakho. Lokho sekwenzekile kwafika empilweni yakho awunawo amandla ukuthi ukuvimbe ukuthi ngabe kusenze ngoba vele sekukhona, kodwa unawo amandla ukuthi lokho usufuna ukubona kube yikona okuzokwenzeka ngokuthi kube yikho ukukhuluma kakhulu lokho ufuna ukubona kwenzeka empilweni yakho. Namhlanje uqala usuku lwakho noma ngabe yini oyikhulumayo awukhulume lezi zinto ofuna ukuyibona zenzeka kuwena. Ungakhuluma ukwahluleka kwakho, ungakhuluma amaphutha akho, ungakhuluma ama mistake owenzile izolo, ungakhuluma izinto ezingahambanga kahle izolo, ungakhuluma ama rejection odlule kuwona, ungakhuluma ne stress okusona, ungayikhulumi nane anxiety oyizwayo kuwe, kodwa khuluma lezi zinto ofuna ukuzibona. Ukhuluma ifavor ofuna ukuyibona phezulu kwempilo yakho, ukhuluma umusa kaNkulunkulu ofuna ukubona, ukhulume ijoy ofuna ukuyibona yenzeka empilweni yakho. Lezi zinto oyibonayo ungayikhuluma ukuthi awuyithandi, kodwa khuluma lezi zinto ofuna ukuyibona zimanifesta empilweni yakho. The more uyikhuluma lezi zinto ofuna ukuyibona, it's the more usondela kuzo. Thani namhlanje kuseni uqala usuku lwakho ukuthi I am blessed, I am prosperous, I am successful, I am victorious. Noma usengathi uyahluleka but yisho lento uphambane nesimo sakho uyitshele ukuthi I am victorious, I am talented, I am wise, I am healthy. Noma udokotela sekubhalela incwajana wakutshela ukuthi ngathi isimo sakho sibi kakhulu, khuluma amazwi azophambana nesimo sakho uthi I am healthy, I am in shape, I am positive, I am strong. Noma uzwe ukuthi amandla yaphela, uzwe ukuthi umthandazo uyaphela, yisho lento ngoba yiyona nto ufuna ukuyibona yenzeka empilweni yakho. I am strong, I am secure, I am attractive. Zikhulume lezi zinto ngoba izona zinto ofuna ukuyibona zenzeka empilweni yakho. Ungakhuluma lokho okubonayo ngoba lokho okubonayo kungase kukudiscourage ugcina ungayibonanga izinto bekumele zenzeke empilweni yakho ngoba lokho ukhuluma okubi okukwehlele nokukufikela empilweni yakho. Mawenza njalo uzoyibona lento uNkulunkulu afuna ukuyifaka empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation. Verse of the day on Mega Grace Hour. Yes, indeed, our verse of the day. Namhlanje silithola in the book of Deuteronomy 28, verse 1. Kuya ukuthi uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezukwazo zonke izizwe zomhlaba. Uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho bese uyaqaphela yonke imiyalo yakhe, uJehova uNkulunkulu wakho yena uyakuphakamisa phezukwazo zonke izizwe zomhlaba. Mawufunda incwadi kaDeuteronomy 28 mabeqeda ukusho lamagama babe sebebala ukuthi uNkulunkulu yakubusisa kanjani uma ulalele nokulalela izwi lakhe. Maliqhubeka leli verse lithi zonke lezi ibusiso ziyakufika phezukwakho, zingagcini ngokufika phezukwakho zikufice uma ulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho. Bese liyaqhubeka lithi wena uyakubusiswa emzini ubusiswe nasensimini ngoba wenza icondition yokuqala yokulalela nokulalela izwi lika uNkulunkulu. Qhubeka lithi yakubusiswa nenzalo yakho, inzalo yesisi sakho iyakubusiswa, nezithelo zomhlaba wakho nenzalo yezilwane zakho, nakho konke kwakho kuyakubusiswa ngoba ulalelile ngokulalela. Bathi kuyakubusiswa ngisho neqoma lakho nomkhombo wakho wokuxova isinki kuyakubusiswa. Awugcini nje lapho ubusiswa nasengeneni kwakho, ubusiswa nasekuphumeni kwakho.
aqhubeke uNkulunkulu athi uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho bese thi ziyakuhlasela ngendlela enye kodwa ziyakubaleka ngeindlela eziyisikhombisa ngoba njalo ulalele nokulalela izwi likaNkulunkulu athi uJehova uyakuyala isibusiso sibe phezukwakho einqolobaneni zakho nakukho konke obeka kukho isandla sakho lithi yakubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunikeza lona zonke lezi zinto senzeka ngoba wena wenza into yokuqala ukuthi ulalele nokulalela izwi likaNkulunkulu kunamandla ekulaleleni uNkulunkulu kunesibusiso ekulaleleni nasekulaleleni uNkulunkulu akufani ukuzwa nokulalela uNkulunkulu mawuzwa nje uza ama sounds kodwa mawulalela ulalela with the intention to follow the instruction wenze njengalokhu uzwile lithi uma kulilalela izwi likaNkulunkulu letha zonke lezi zinto phezukwakho ukhona abanye abantu abahluleka ukulalela izwi likaNkulunkulu engabe uNkulunkulu sezenzile zonke lezi zinto athi uyozenza mamlalelile kodwa behluleke ukumlalela bese beblocka lezi zinto uNkulunkulu engabe uyazenza phezulu kwempilo yabo ngoba bahluleke ukulalela kwesinye isikhathi asilalela uNkulunkulu ngoba kumnandi izinto akayishoyo sizenza ngoba zishiwo uye noma ziphambana nemizwa yethu nokufisa kwethu nama plans ethu siyazenza ngoba useyishilo wathi asizenze asizenzi ngoba zimnandi kwesinye isikhathi ezinye sizenza sikhali inyembezi sithi ngoba uNkulunkulu usushilo ukuthi sizenze silalela ukusho kwakho engalabafundi lithi iBhayibheli base bedobe ubusuku bonke bashikila bangabamba lutho kodwa beza uJesu sebegoqa amanethi wathi uJesu ake nifaka amanethi bathi sesizamile senza konke kodwa ngoba kushizwi lakho asilaleli experience yethu silalele nezinto esizaziyo ngoba sizahlulile thina izinto esizaziyo kodwa sesilalele lokho kushilo ngesikhathi belalela lokho akakushilo uNkulunkulu babuya sebethwele inhlanzi eziningi kwaze kwasho ukudabuka amanethi ngoba basuke bebamba imfihlo yokulalela kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakuthesta nje athi yenza into bese uhluleka ukulalela kanti khona iminyanga ebezoyivula ukube kuthiwa wena ulalelile nokulalela lithi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphela ukuyenza yonke imiyalo akakunikeze yona bafowethu kunesibusiso ekumlaleleni uNkulunkulu eminye imithandazo yethu ibanjwe ukuthi sihluleke kumlalela uNkulunkulu esinikeza ama instruction ezinye izinto esifuna enkosini akusikho ukuthi uNkulunkulu uyahluleka ukuzenza kodwa sihluleke kumlalela mayesitshela ukuthi asenze izinto ezithile akhulume nawe uzibe ungayenzi into athe isho kanti kufuneka maye ekhuluma bese uyakwenza ukuthi kuyakujabulisa noma ngokujabulisa lokho akushoyo useshilo yena uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalelo yakhe ngikuyale ngayo uJehova uNkulunkulu wakho uyakuphakamisa naphezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba